entertainment yagaze kuri Simbizi ya Semavumba ubikunda uvyanka ntarapfa umuntu wese tuzodiringa nawe bizofata inzira wewe wigize ikinani ugomba kuja pembeni kamaro wako ariko ibintu so birengere kuko bisubiramo na Nerina atahuravuga ati nawe entertainment ihagaze kuri we arakanyari yagaze kuri we mubiki bijya biboro byo gutamba bari gusa ntiyavyirabana uvuga ko usigwa Nerina ati nawe yakubise kugira yiba abantu agende kugusaba baze kuja gusaba ama sponsor abantu ngo mfise evenement ndiko ndategura ngo yo gutamba bari gusa Simbizi mbe kwanza umuntu atubatse aza kwigisha ivyo mabanga yo mu rugo gute igeze kubigisha gusambura ingo turaba nko par exemple nka Sadbi yasohoye indirimbo ngo Vemuso zitatu hano dufise Fimbo Wine zitatu yari kuririmba karonka ivyongoka ariko indirimbo hit ikibazo kuba hit azeri Scotini muntu w'abantu bakuzanire Fimbo zitatu ve Fimbo zitatu simple kutaginga gusako 20 muntu w'abantu bakuzanire 20 Fimbo zitatu ivyashara aho ni kubajura hari aba bossing bafite amafaranga bakenera visibility y'ibintu byabo muntu w'abantu bakuzanire Sapporo zitatu yaba igipasa si biashara prefera gukoresha urujambo rwa umuntu akiba inspire Nerina uri tukiri mu bihe byo gukora hit ugira tujya abana ivyo twarahejeje utabariye ntiyabo yari urondera amahera bazizana. What is the problem? Ubwa mbere wakora hit kugira ujya abana none se uko byari bimeze kuvuga tuvuga ati za hit za mbere bakora nabande bose baba bari bari n'abantu bake batakoze umuziki barondera idemo nukuvuga rero na Farias uvuga ati wowe twese byaruko renda kubeshe none utabirondera idemo yari kashareka cyakugende bajya bitwa baba pastor bitwa ndi bajya bose baba Modeste bose ni barongoye abagore baratargetinga barabashyira abateye n'amata gose vrai muri kahise byari bigoye yuko umuririmbyi yo kuyegereza abanyapolitike igimbonera kure ni nyinshi bro mbonera kure ni mingi kandi mbonera kure zira supportingana uwarazese kuri waba uteguye ikintu ziraza none uzihaye umugongo bya bigenda gute mwetesi yo kuzura gute mbonera kure zitaje Black FM yagerageje gutumira bose rero bajya barivyi bose ngire bamerekeje muri campagne harinde Yes nuko nkundira ndakuramutse nongera ndaguhikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'Umwete mugano w'abantu nuko another day another vibe ndabwira ko no munsi vibe yacu yaduteruye neza na neza tuzana kwa Maniragaba Idisi baramuzi bwana Simbizi wa Sema umunyoni nuko imbonera kure hari n'abamazi minsi bavuga ati Simbizi kuva atanguye ibintu byo gukorana n'umugambo uri ku butegetsi asigaye yambara na style ziri diplomatique none osanabu wegereye inzego. Welcome kuri Magic Channel Simbizi wa Sema gusa neza shati kera montre zisigaye zizi nuko nyuma y'igihe kirekire twari tumaze iminsi tutamubona Simbizi no munsi aragarutse nubwo benshi bamaze iminsi bavuga bati urabona ko ni Simbizi asa n'uwahevye entertainment entertainment ntamanche mbaho gute je ntungwa ni nuko je ndi muri entertainment 100%. Ariko tumaze iminsi tubona benshi bavuga bati urabona ko ni Simbizi agerageza kwerekana kumenga abo muri entertainment ntibariko barakora uko byari bikenewe bamwe muri bakavuga tusigaye uroga ibiteramo byabo nako biroga no babiteguye nabi siyo miye je gusa ndababwira ati ni mu bigenzuko wala ka message meje kwandikira DJ Paul kandayo ko yanyishuye muhunga ari gusanga caciye
kanabesha muhungu ngareke basanga caciye urumva mbe agasoma kanda ntaragasoma Jean hari abantu bibesha n'ibihe batamenya yuko ibihe byahindutse cyanakunze ryanye n'icubahiro umukuru w'igihugu ahantu mu nama yari karagirisha aba diaspora yababwiye ati kuba umukuru w'igihugu ntibinyambura kuba umurundi urumva iryo jambo bivuze ngo ati kuba umukuru w'igihugu ntibimwambura kuba umurundi no kuba umwene gihugu umukuru w'igihugu mugabo aguma ari umurundi kandi aguma ari umwene gihugu rero hariho ibindi bintu uvuga ati ko ari umukuru w'igihugu ntavyo yokora ati sinorima sinogiri mbona sibanda ba motive sous forme de motivation tu vois akwamna nagakunze cyane ako kajambo aho rega kwa ni na ntuzenya na entertainment namba dufate kera bakuru b'ibihugu bari kwiposha bakivye igihugu gusa imfashanyo zikaza igihugu kikabaho ibihe byarahindutse bisaba yuko abarundi dukora cyane sivyo kugira dushobore kubaho dukore cyane rero president abonye ati abantu banje bari bamenyereye kujya bicaye amafaranga akazi imfashanyo bakabaho reko no munsi ndabereke yuko nanje ndo mukuru y'igihugu ndime kugira nundi ari ashobore gupambana amenye ngene yungunganye kugira ashobore gusurviving ivyo no kwerekana yuko hariho ibintu byagiye birahinduka no mu entertainment is the same abatipi baraza bagafata bakuduza igisagara cyose amafishi igiteramo ivyo ntibigikanga umuntu kera waramwe ati turagenda no muri ville gusa kugira turabe ko atabiteramo bishasha tubone hajya nko hajya kuri plaza tubone ibiafishi bamanitse hajya kugira tubone ati tumenye abana weekend no kuja tuje hey ce n'est plus le cas aujourd'hui ça ne suffit pas ama affiche ne suffit pas yego affiche ni vyiza ni vya kera warashobora kuba utazi rero turigera umubona mugabo ubu ubuzima bwaturungitse yuko twese dure turi mu mitigito twe tukatorunda ubuzima umva bras kera avec les social media rero ari ukuntu umengo social media yazanye ibintu byo kumenyerana sizi kurayibona je ngurashobora gusanga umuntu yanyubaha ngo ndi posting ya gafoto akaza no kuntu kandi ugasanga ni n'umwana muto cyangwa ugasanga aje no kuntu kumburira indero atazi n'igituma wabikoze uravyumva ntanzi mais social media yaragize kubona yuko umenga umuntu ushobora no kumufatira mu gwara kandi ari umuntu mukuru urabyumvaga bro ivyo rero umaze kubona ibyo byose biri kuri face yawe biri imbere yawe utegeza kwiadapta nawe nibihe biba bigeze ugumye bibaza yuko ukiri ahandi kandi isigeze ahandi ugomba kujana n'iyisigeze kugira ushobore ko avance izo rero nizo ngwanira abategura ibitaramo no musore ko bahura navyo ugasanga umuntu aracari mu 2022 turi muri 2025 uri muri 23 ans avant ngerageje gutahura neza uri kuvuga ko kumbure abo muri entertainment batajana neza nibihe nibihe naho bigize ngo babijanamwe mu nzira itariyo turaba nko par exemple nka Sadbi yasohoye indirimbo ngo Vemuso zitatu yego hano dufise Fimbo Wine zitatu yari kuririmba karonka ivyunguka ariko indirimbo hit ikibazo kuba hit sinzi basi kubitahura uramusi hano ari ama entreprise ngaha local ariko arakora ama wine agiye muri studio arabona neza yuko hariho Fimbo Wine hako yonsanga inbox akamba dasimbi iya Fimbo Wine ko mbona bonyo yemera ababosi baye botanga ivyunguka ndayitaginge mu ndirimbo amaduhorera ivyashara simple cyo baza nkaka kabuntu azeri Scotini muntu w'abantu bakuzanire Fimbo zitatu 20 Fimbo zitatu simple nta narime zirimwo
nta na rhymes uvuga ngo harimo muntu w'abantu ni muntu w'abantu gusa zitatu iyo vemuso unayikansa unatia fimbo zitatu fimbo fimbo zitatu kutagingira gusako 20 muntu w'abantu bamukuzanile 20 fimbo zitatu ivyashara aho ni kubajuru hari ababosi nga bafite amafaranga bakenera visibility y'ibintu vyabo muntu w'abantu bakuzanire Sapporo zitatu yaba igipasa si biashara agatuma avuga basi na fungus oya mvuze tufate nk'ubu uratafuta urandondera jeyo mavumba nkaguha imitwe ati ahantu ugaprefera gukoresha urujambo rwa umuntu akiba inspiraneri ariko uravuze Nerinat hari benshi bamaze iminsi banabihuza nawe bavuga ati murabona ko umenga ubu simbizi asa n'uri ko aribaza sana yinjira mu yindi kote ati urabona ko Nerinat n'akariro kagabanutse ati ubu no gutuka abantu ntakivyubahuka jewe n'umuma ndafise inyota yo kubona umuziki abanyamuziki bateye imbere ku isi nzima ayo mbongo nambara amavemuso branding yikoresha nka asindi nukubera abo baritahuye aba artiste bara collabora n'ama company yabo hanze ama birageraho bigeze none umunsi nga tufise ama company menshi arabapeti nga bamusa ama financement ya za paeje nga bakora ibintu uno musamaze yogera ku rwego mugabo bakeneye yuko ibintu vyabo bishinga imizi mu mitima y'abarundi bakeneye visibility ijya mu mitima y'abarundi kandi nabone batanga ivyunguka urabyumva aho rero n'amadukeneye yuko ino game yacu tuyikuza bisaba yuko tuja muri yo angle tuje muri yo angle nuko rero n'ibiteramo rero ingene bimeze ibihe tugezemo ifo kuvyiga ukabimenya ubundi tukiri mu bihe byo gukora hit ugira tujya abana ivyo twarahejeje utabariye ntiyabo yari urondera amahera bazizana. What is the problem? Ubwa mbere wakora hit kugira ujya abana none se uko byari bimeze kuvuga tuvuga ati za hit za mbere bakora n'abande bose baba bari bari n'abantu bake batakoze umuziki barondera idemo nukuvuga rero na Farias uvuga ati wowe twese byaruko nenda kubeshe none utabirondera idemo yari kashareka utarondera idemo ntawe utakoze no game arondera idemo ntawe nabaho ntako ako existe shakugende bajya bitwa baba pastor bitwa ndi bajya bose baba modeste bose nibarongoye abagore baratargetinga barabashore abateye n'amata achasha inde taruko reka hit targeti makawitoyi urabyumva uno munsi rero wewe uravuga ngo haka Apollinaire igituma ndirimba ikinera gushima nuko visa mukunzi bivuze ngo wowe uravuga ati tuwiwe nawe nuwanje simbizi aranzi nanje ndamuzi nuwumva bitwara mu yindi hanga ugira uvuga ko n'abajya nyene mu gisata ca gospel nawe nyene barondera ibebe yindirimbire twumve iyo nyene yari karavuga Imana yari karavuga ko afise umukunzi wiwe aranzi nanje ndamuzi nduwiwe nawe nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubimenya nibwo buzima yuko umwama nkunda umwami Imana yaririmba neza bisubire muto kubimenya nibwo buzima fisama horadashike byarakunze cyarakiyemo ubu ko mfise mamugisha nuwiwe nanje nuwanje aranzi nanje ndamuzi kubera ko ubugati bose hari amatekinike gusa mu bambere iminyanyura aribuka nubuga hinyanyura zoga hinyanyura
ni guhinyanyura no guhinyanyura gusa nuko gufata ukagerageza kwerekana ko igiteramo abari kucuzuza bataguciyeko ukacushira ko ifoto zindi zumugije kuri za kampanye huzuye umviriza bro Landry Promoter twazanye muri kampanye naramubwiye tuwabonye abahuzutse amastade akuzura plaza je namubwiza uko yatunega pete bano basani twarababwiye tujane bazabuzuza bazakora nkibi barajazaga urumva plaza mu bisanzwe nivyo nakunda babwiye ati abantu baze bamenye ibihe ego c'est vrai muri kahise byari bigoye yuko umuririmbyi yo kuyegereza abanyapolitike ego imbonera kure ni nyinshi bro imbonera kure ni mingi kandi imbonera kure zirasupportingana wowe warazese kuri waba uteguye ikintu ziraza none uzihaye umugongo bya bigenda gute mwetesi yo kuzura gute imbonera kure zitaje Black FM yagerageje gutumira bose rero baga barivyi bose ngire bamerekeje muri kampanye harinde oya mbwira muri Black FM umbwire basi na post nimwe basi bamuna postinze bavuga bati turiko basema vumba turi kumwe inde bivuze ko ari nayo mpamvu batashoboye tugende DJ Paul DJ wiwe twari kumwe muri kampanye ndafise n'ama video ngaha Yakati haniyo mpamvu bitaramo byiye vyamavyuzuye burya bukenyera rugamba bwose na bwabu ari udukenyera rugamba tugenda mu biro vya DJ Paul man twatundi no mu gutora narabonye tuza gutora yakikagira uko n'amafyeri n'amafyeri gacumita ku nkona umunsi wa finale umunsi wa finale ya kampanye ya Saint David de kuri ETS Landry Promoter najya kumbira ngo bro ngo ndabonye abo bana aratetemeka ni baba chef ni mubambe bivuze nawe yari karatagetinga akabura twambaye ibisa twese turaberewe se kweli ni fanye bile byangu ya mubambe ubusafu se mashaha hano nzobarinda duriye kwa pole uragerageje basa neza abana basa neza parange basa nibisuma hajya kuri hari ibyo umva la majorité yabagiye haga n'abandi baze biba ama telefone bage barindira ubutete ngo duza telefone hejuru kabonera giye umva bon nana mashono yati nibumvise ati ngo bface yaje bumvise ngo mbe undi munafise amafara y'ibisuma ninde D1 nana nafise amafara y'ibisuma umvise ngo D1 yaje man uri mu Kayanza yaramanutse bagara bari baje kuyiba avuga ati ai ndabize 5 mbe kwinjira yaranga 5000 ndafise 5000 yo kwinjira avuze ati ngani miburi bisinza kwa ni simu 3 no mutahe wiwe ajya barindi avuga ngo duze ngo amatoroshi hejuru kuba bamesha bamaze kuwimenya ati nitwe nisingenda umuntu agerageje kukumva uri kuvuga ko meme na DJ Paul ashobora kuba yari azi strategy zo kwiyegereza Paul arazi strategy ikintu cyambere uri kurategura igiteramo ikintu cyambere ushiri wa avance imbere ikintu bita communication wewe uneglige communication kandi nakubwiye iti iyo communication ya mafishe kumanika giye arkaiki geratayigiye uno munsi abantu bakenera impamvu baza rero menyereyo n'abarundi bubu kubera ingene biruhiye mu mitwe utaremye impamvu ituma umuntu ava muhira kaza agafata déplacement yiwe sivyo akavuga ati giye kano gatoro ndakabitse nzokagira nko muri rya concert cyo kintu iyo concept irahari yuko abantu bashobora guhura ma retrouvailles urayibona bakinjoyinga bakaronka ico banywa bakaronka ico bafungura bagaterama ibintu byose bimeze neza logistique ni bimeze bon protocole bimeze neza ibintu rero ubukoze ari ikintu gishasha uvuga ati strategy ntibazitahura neza ati na DJ Paul we yarasanzwe azizi mu gihe duheruka kubona ko neza na neza ku matati yarahari hagati yawe n'umuririmbyi Double J ati ndahagatse ibiteramo tuvuge ko aba bandi bari inyuma basanzwe babitunganya
bari bakwiriye kumwegera akabibira kakabanga canke hari ikindi kintu nabo bokora kuko urumva we DJ Pole yaravuze ko abihagaritse kandi tukaba tuzi ko bandanye ubaza ikibazo cya DJ Pole DJ Pole DJ Pole wewe yaravuze ko kibaze neza vyumva ko ndiko ivyunguka aciye byazi umusaruro si oya si barabyaza umusaruro niko yaranze Ebana boss ndi mu kiganiro ngaho ariko barambaza DJ Pole we yavuze ko ibiganiro ibiteramo azoca bihagarika yego tukaba twari tuzi ko yari yavuze ati ibiteramo biba biri VIP nkuko nawe ariko ravuga ati tuba tuzi ko ibiteramo vyiwiwe yego babandi bose bategerezwa kubijamo yego nyuma y'amatati yawe na n'umuririmbyi Double J yaravuze ati ndahagaritse byose n'umuziki wanyu ndawuhevye yego ubona ya vibe twahora turonka aba bandi ku biteramo tutanguye kubona bitanguye kuza biragira amashite begere simbizi canke hari abandi bo kwegera DJ Pole akababwira za strategy yarakuri kugira ya entertainment yacu gume kuri ya standard mu ncamake ikintu kimwe no kubwira je ndi umuntu wa mbere nababajwe nuko ikiya giteramo cya Chameleone na ba Double J na Bface na Satubi kititabiriwe ariko rumwe mu bantu batanguye gushirako ego impamvu nakuye ko byambabaje kuba kititabiriwe ni kubera igihe ari opportunité à nord yo kwerekana yuko sans DJ Pole n'abandi narabivuze no kumukubito ni turindire turabe ine giteramo kizogenda kubera hajya content yari ihari mbwa ntibigeze bakamisha ijya content hariho content yo kumwemeza DJ Pole ico cyari gikwiye kugira rya test yuzure urabimvaga bras yari content yari ihari hari impamvu yotuma umuntu ava na ruguru akamanuka kuza kuraba ico giteramo yari ihari mugabo ntibigeze baprofita ijya content bo bagumye kujya amafishe bafata Chameleone baramanika mu gisagara muri ville baramanika bu pancarte baragira iki byose baraheza bibaza ngo barahejeje bibagira twebwe bamesha ngaha tuza kudomeka kwatsa umuriro hajya umuntu ateguye kijya giteramo nta yindi show yari afise yari gutelefona 69 62 15 15 agatelefona ati allo uri se Mavumba ati uri hehe nenda afise igiteramo cha Chameleone dukore gute kagiye giteramo yaba cyateguwe na management ya dufate nk'iya Double J cyari kuzuza haje kiya giteramo yaba cyateguwe na management ya Billman Boy uko genda yiti twari kuzuza cyari kuzuza ETS kwa nazi management yari kumbwiye ati se Mavumba dukora akazi nanjye nacamenya aho tugakorana tukadomeka umuriro kamwe Bujumbura atayindi nkuri vugwa hamwe umuntu wese avuga ati sije mbona burakeye ngiye kuraba ibyo bintu nje kuraba nuko mugabo uvuze ati ngo je ngo se Mavumba zingeneye no kumumenya sawa reka umuntu ariko wewe reka wewe ureke sawa cyatugenda cyatujya gushirira itese tukazuzutsa no is the problem wewe ureke ntaca abandi barabibona yuko se Mavumba bakenewe wowe wigira umumesha ntangorane bikorane nawe ikoranye binga free nawe kubutsa nawe kubuza gukora ibyawe mugabo ukeneye yuko ugira inyungu uyigera ko neza rondera inzobere muri uwo mwuga we ntuze ngaho ngo urumva ngo ubu nca nibuka igihe kira bigeze gukora du genre Beirut ndiko ndasatira abanyarwanda baguma baza nganda mpambana ndabirukana ngo Beirut ashafata abaririmbyi bose atakuri afishi Bface ajyango ibyo bifana ngo bitaza kuturaba none wowe uteguye ibintu simbizi niwe mwene imari entertainment yagaze kuri simbizi ya Semavumba ubikunda uvyanka ntarapfa umuntu wese tuzodiringa nawe bizofata inzira wewe wigize ikinani ugomba kuja pembeni kamaro wako ariko ibintu zo birengera kuko bisubiramo na Nerina atahuravuga ati nawe entertainment ihagaze kuri we arakanyari gwe yagaze kuri we mubiki
bijya biboro byo gutamba bari gusa ntiyavyirabana uvuga ko usigwanira inati nawe yakubise kugira yiba abantu agende gusaba baze kuja gusaba ama sponsor abantu ngo mfise evenement ndiko ndategura ngo yo gutamba bari gusa simbizi mbe kwanza umuntu atubatse aza kwigisha ivyo mabanga yo mu rugo gute igeze kubigisha gusambura ingo yani entertainment agiye yo gufungisha abantu jori gara umuntu afungishije twabonye mbwira umuntu mbwira umuntu umwe urigara wumva ngo simbizi yafungishije umuntu umbwire umuntu umwe urumva ati simbizi ngo yafungishije umuntu ariko nawe uravuga ko entertainment afungisha abantu urabaza ayo nuzanye yabonye nawe Jean Dodo umwe yazana debeni kashari iyo sinzi entertainment umu entertainer aremesha imbohe imbabare niki bose nico entertainment abereye haje gutera ingorane abantu habwa arabafasha tunabona biganira gira za entertainment nubwo bari vyitwa ko entertainment yo gusesa amabanga y'abantu yo gusambura ingo none nk'ubu yasanga urwo rwanje rudakomeye atangura kuza kuvuga ibiratari nibanga unavyaye abantu utazi ko mfise abana ninde Age baza ko yorusenye. Sa? Kurumviriza ko turavugana rinati. Barabizi nyene. None abantu bizi ntibaje ubizi. Sa? Abatabizi ngo bivuge. Ndabivuga nyene. Yarazi ngo yorusenya urutare. Nibuwe jigitare rikomeye. Muranibaza. Ni nk'umunsi urugo rwanje rwasenyutse nzonyikira. Abatipe mfise mu nzogo batamenye ko. Oya. Cyabambwe atabatipe ngo ntibamenye ngo none nivyo gaskuti. Oya. Tange byarahetse. Uko biri kose we arashobora kuba ataranabivuze azi ko tusikaze ngo ntibamenye ngo ryashe ngo mubana ngo muvyaranye ngo abana ngo ategeze kuva mu mwana umwe ngo wiwawe ngo amupimisha ngo ade ariko nawe urumva ko umumesha harabufise ruhande cyemeza ko arabi wanje n'icyahe gashaka ko dupfa kwandika ubimenya se nuko bwa turusengeye ko ruzoramba mugano banambaye baje maze kumuposta Oya. Bashaka kumenya. Tumusanga kwa Scott ndaki. Shana umugore w'umuntu mze baba. Chinjo ingatacho winona kweyinda mugabara araje. Bago. Nuko. Kwica braz. Ketona ngaka kenti ni yasho kabize n'ubwiso bwatukuye. Ariko enjoying umugore wanje ndaki. Ariko ubundi duhora tubona sinivyo gusa. Ibyo nari ati yagomba kwigisha. Ba Bifesi. Nani bamushigikiye? Erega simbizi. Tubana. Naco abari gikogwa. Babona ati naho twofasha. Bifesi n'umwana mwiza nanze kuri mariage yaranterereye. Kandi Bifesi umuntu wese afite ikibazo aramuterera vraiment. Bifesi n'umwana mwiza gose. Gusa umunyabwoba ameze nk'u Rwanda. Ashya ramavuga ati Kristo nzimanga acara mu matongo yo yajava. Ati no susubira hari ati wapi. Twabonye Satbi mu kiganiro ko gukora yaravuze ati hariyo bamwe bashimira nk'abantu basanzwe bakora canke bafasha umuziki abantu tukaza kubona vyageze kure utazi ko ari izindi nguvu zaba simbizi nawe urahejeje kutubwira ati nubwo abantu nka kubitura abatunganya ibiteramo biba bikeneye ko babitura mwebwe namwe mukamenya abo mukorana umuntu agerageje kumva biboneka ko hari abantu baza bari backed ku muziki mugabo tutigira tubona ni benshi ni benshi cyane zenga nyefisi genge nini ya cyane jewe gusa tubura uburyo nk'umuntu ashobora kuvuga uti musanze burya formule yo gufatisha irahari mugabo ikibazo uburyo bisabwa nibwo usanga bubura
kandi ndafise igenge vrem ikwiye vrem mugabe ngwanere uburyo kandi abapeti baramaze kwiduza ariko mpeti usanga afise nk'ubu abone nkabungaye kuri Instagram mu telefone ngo manage ngo vugana na management igizo management igiragize ibije ariko urabona ko mugabo uko bigenda kose game irimwe abantu kandi game iraboneka ko game iri kirakura hamwe abantu baba investisseurs bo ba serious surtout nk'abategura ibiteramo bafata ama risk manini y'ama miliyoni menshi ko bwa nushobora gutegura igiteramo n'imiburi igiteramo gisanzwe nigishobora kuja munsi miliyoni 100 cyo n'igiteramo gisanzwe aha waruzi ngo nanga we fata bya biciro by'abaririmbyi bacu ngo sinza utamaye miliyoni 5 miliyoni 10 none ufashe ukadoza kuri stage abaririmbyi 10 umwose wa miliyoni 5 sisengani miliyoni ngaho zigiye udushira ko na sound miliyoni 200 logistique nibiki ibintu byinshi cyane tram nikija munsi miliyoni 100 nagira crisis kandi la communication communication ugomba kwishira amahera menshi cyane kugira abantu babyitabire rero plus nawe bigira binini plus na wewe ucumbe ajya kuri igitaramo cha Black Festival nto mwari muri hari ama stand jara abantu bakeneye kunywa nk'akayoga bakeneye kujya nk'akanyama byose byari bihari fresh umuntu aragakubita nabigira urumva biri mu bitwara amahera kandi biga nivyo byinjiza amafaranga menshi urashobora kuburira ku muryango mugabo ugaca uprofitira mu nzoga no mu byo kurya yego nuko turashabandanya uri kuravuga ati na cyane cyane ko aba baririmbyi bacu bamenye kujana nibi simbizi wari kajana nibi abandi bamubona umenga asa n'uwahevye entertainment ariko aja muri politike cyane kubera ikigweze ukabifatanya ivyo bibiri ntubona ko no gukura nuko nagiye kubona yuko ari ingingo za politike zigomba gufatwa kugira ibintu bigende neza wana ndagoye for example uno munsi ashobora ku telefona nko muririmbyi ni example ndagwa ko je sinzi kuvuga ibintu utarakora cyane je mvuga ibyambaye ko je jamais uzohigera wumva mvuga ibintu inkuru ntati sawa ndavise inshuti yanjye yitwa Nontro muri entertainment benshi baramunzi haya ubajije aba entertainer bose baramunzi benshi ompeti aba muri Etats-Unis yarafasha ku ma sound kubika afise ivyuma bya sono kila kitu fresh yarafise mariage mu ndwi iheze ari samedi passé sivyo le 26 yagira mariage cyara telefone arambwira ati ndakeneye tundonderere umva d'abord mu entertainer ndonderera Augusto na DJ Fernando niwe ndazi ko abagenzi bawe wabwire yuko ati konfisa gafana sivyo nafise fana ya 500,000 hamwe n'igitoro cy'ibihumbi 100 n'umwumwe sivyo kugira bashobore kuza baze tubantera iteka urabivaga brass bishobotse barimba n'akaririmbo kamwe ko urazi ko mariage bari programme ndende sivyo nta affiche sivyo nta cover nta nakimwe biri ni juste tout nta foto nta video mba video ashaka yo yifatira wenyene mugabo urumva ni mariage ni kujya kuntu je nagize mariage badi bane siyo bare bande ba Runovich barigeze banaririmba kandi hariho na stage ni kavuga ati mwe ni muzi no musi nabatumye nk'abaririmbyi ni muze gusa mwicare ngaho abazimane abahereza ugwabwa mwikubitira le type na telefona Gusto yambwiye ati ewana ndafise indi mariage ati mariage mpava njamwe warujya musi nyene wa Black ya musi wa Black ati ndafise mariage nza kujamwe 18h uko ngabo mvuye nca ngenda mu giteramo naco kuri Black njambwana ati nibiza gukunda nca mu telefona Fernando ni urafise umwanya ati yego ati je nakazi mfise tipo
none ko mfise umugenzi inshuti ukuntu karakeneye kuja muri mariage yiwe ukuntu ativugana na manager sawa nawe yakime twavuganye telefone na manager yanda mu telefona uraza mahera yansavye manager wa Fernando yambwiye turavugana manager yambwiye miliyoni izi wamusiguriye byose uko ibintu bimeze namusiguriye ati ni entertainer ndabumva turi hari ibintu mukora akazi kamwe hari yambaye ati bana je burya rero ncafata umba ko Fernando yari yavuyemo gusto yambwiye ati basumuja maravise 1 million n'ibihumbi jana byaka déplacement apigia manager hararahira ngezeyo rero nsanga abajore niho bari nabo baza Joel ni none burya iyo babukinze ingo muri mariage na mahera ngahe ambwira 2 million numvaga bras 2 million ingo yose ikaze Koloni sawa ono yeah ingo live band umva abantu bo bazi ivyo barimo batari hamani bagije manager nti none izo miliyoni 5 niziki ati please nzide twa turaga yene nk'abajama aheruka kugira mariage ati okay nundi yamwumviriye kwe kwa mariage avuga ati acha basi yakuye apata toka million atakosa ukafanyisha ku nyumba undi naye kugira mariage bica bituma ari uko azimba aho turashaka kukadutahutse buravuze ko none we yabikoze kuyavuga ati peta kwa mariage ndakeneye kumusuport akuye ku mariage yangu basi ndamuhaye man urazi mariage y'abapeti barimo abapeti baririmba baba gospel abagezweho bitwa Victoria's team bate bari kandi baze ko Fernando wenyine niwe muntu wenyine ari kuba baye paid abandi bose n'umupetazi muri entertainment mwe mva mushaka kutaba mutamumbwa n'umuntu muri entertainment afise uharu niniya gara peti benshi batu Joel urinze umva Joel anakuya agata ibyiyi anakuya ne Joel so akora indirimbo Fernando Nofaka bras Joel kakeri niho yari abari ama inatana urumvaga bro hama wewe Fernando naomba 5 million uza kugira playback indirimbo imwe naho nyene yari yavuze ati isho binivye anashika bivuze ngo yari gushobora kwashika ntaririmba uravyo Joel ntibaririmbye kwera nta piano yari hari umaze nzi ko yari umu DJ ari gushiramwo akagira playback urumvaga bro hama ucumbwira yuko umuziki uri ngaho uri mu bintu mwe nibyo byabarimbye naho ndakubwiye cyuko ahantu rero politiki cikenera ni hehe kugira ubwo bujagari bwose buhave Rabyumva anja ngaruka rero kuri wa muce wanje umbwiye ati kuki none no munsi ubona umengo uri kuriyegesha n'abanyepolitiki burya abanyepolitiki ari ko barabo bafise pouvoir n'abategetsi bafise amategeko mu minwe yabo barafise gushinga iteko rigakurikizwa nk'ubu uyu umuntu ashoboye kuvuga ati pour le moment mbona ikintu gikenewe bisaba yuko hashingwa ibiciro biri standard hamwe umuntu amenya ati umuririmbyi ari kuri no standard ntashobora kuja munsi yayo kugira umuntu wese abaza ati amafaranga ashobora gukorera kuno musi urabaza DJ Fernando akubwira yamaze ati kweri kunciriye yakwera ngo mfise nagize mariage iyo si impamvu yo tuma umuntu aduza igiciro ni nk'umuntu abadandaza inzoga mu boutique ati kubera inzo yamuguye ko ngoreka inzoga yagugwa 3,500 reka ndayigurisha 10,000 yo si impamvu hari ibiciro bigomba kuhaba ibiciro vya leta nivyo nabwiye na manager ntimwebwe hari ibintu twari kuyaga entre nous twengene tukagira akantu kacu bakabone ko tuorganize tugashinga utuntu turi standard twiwacu nyene mugabo umunsi vyavuye hejuru bimanuka bizoba bibi ibintu cyefuma biva hasi biduga ko bivuye hasi bimanuka ni kwempoza none nivyo bakeneye umuntu amubwira ati none est-ce que 1 million franga ndogo
ninde amafaranga yakorera umunota umwe 3 minutes urumva ka price n'igitoro bakurihiye kuko usaba ufite ingorane abatisi bacu bari mu byifuzo niyo mpamvu rero bisaba yuko haza ikintu kiza kivuye hejuru ikamanuka hamwe umuntu abazi kandi niho bica binoroha no ku muntu akurikirana iby'amakori amataxi ko rubuze uti ebana nakaya performance ayahembwaye uravyumva nta evasion fiscale bihari ko umuntu abaza ati igitaramo kirinze kiba nuko buri muri imvyo yose abahembwa naya aya leta naye nk'ico gihe byo koroha ko uno munsi hariho n'ibindi bintu bibo kasanga nk'umuririmbyi abonyira ba mu byifuzo ugasanga nk'umwe aragiye abwiye ati okay jewe atari 5 million sinja kuri podium agacaza babuzire ndabwirire ate baraje na umpereza 500 million ndaza ku performing n'abandi baza kwagusa ugasanga akazi karapfa urabivaga bro naho bisaba rero habeho ibiciro biri standard ku buryo atamuririmbyi yoja munsi yavyo ariko ivyo navyo urabona ko bizokunda mu gihe bamwe bose bataraja hamwe ngo bashobore bizokunda pempo tumwanya bizotwara ntavyo nzi mugabe ari umunsi bizokwa ari umunsi muzovyuka musanga vyakunze kandi nzo bandabifisemo uruhara je iterambere ry'umuziki ndaribona bro waye iterambere ry'umuziki ndabona neza hano nokora aha na bikaba birahetse bwavyo rero bisaba umunyepolitike bisaba pouvoir bisaba ububasha ntabwo mfise mwanda shogira iyo influence buke yasigaye gutora byose by'abashinga amateka bras umushinga amateka n'umushinga amateka uri umwe mugabo uri hari ikintu bita muri executive bigomba kupfa aba ingingo nyizi zifatwa amateka ashikwa mu ngiro hari ingingo yo muri 2014 iyo ndayisoma iryo tegeko rirambabaza cyane ko ritayaja mu ngiro ibyo byose ni ibintu bigomba gushigwa mu ngiro none amicale de musiciens ko zihari nazanye uno munsi ibyo byose yabihari ubwo budumbi bw'umuntu wese yishingira ibiciro vyiwe niba bihari yabikora ko milfo ubwo budumbi bw'umuntu hari yawumva ngo je ndirimbira miliyoni 10 ndirimbira ntiba bihari byose biba biri réguler hajya muri amicale biregura neza kamenya ati uno munsi ibizati ibitaramo byose bibera mu Burundi bwose n'amafaranga abaririmbyi bose baza kwinjitsa kugira nayo nisigana amafaranga yayo nuko biba bigomba kumera ngare mu gihe batazi ibyo bagejwe batakaza potre yamba twibandanyiriza cyo wigira mu gushirira nuko mbashaka kumenya rero simbizi wari kuravuga ati nubwo abantu batajana nibihe tumaze iminsi tubona umenga entertainment yari isa niyamye ukuntu mugore ubona ko Sadbi yarakoze akantu ko kuyivyura nubwo bavuze ati nyaciye mu nzira yo ati yarakwiriye kuraba ukuntu akoresha ijya nzira nyene ikamuzanira ivyunguka mbashaka kumenya batoyi biwe bari nyuma bo nka Simbizi usanzwe ufite ikintu kizima wobahanura iki mugabo uvuze ko Sadbi yizuye na saga ya Pole na Double J kiyagiye byari byaryoshe ibasora na gaso igari indirimbo zibiri zaju zifise vibe na gaso hamwe na Ntuzenye nta gaso niyo ndirimbo urabona ko yari yakorewe promotion ikwiye kuko bari ijya saga yatumye indirimbo iza kuza jewe fait urumva je uno munsi kintu nkeneye pour le moment warashaka sindi muri ibyo bya makiniki gauche droite cyo ndakeneye yuko ibyo dukora byose pour le moment tubibyaza umusaruro tubikuremo ivyunguka ni tugari ngo nakoze hit ngo nakoze ibi ngare ku bandi ayo ico nkeneye pour le moment nuko ibyo byose tugira ama commentaire mwe nayo si umuntu Sadbi yakoze hit Kirisesi yatuvanye he tugeza yego c'est vrai yandirimbo vraiment imkoze neza kandi rikira bikora neza mugabo tuje muri be ivyunguka cyane do plus gusumba kwama muri bya hari ibibazo by'abajournaliste mubaza usanga bimaze imyaka myinshi toujours ugasanga cyo kibazo nyene ugasanga cyane bajijuye muri 80 cyane bajijuye muri 70 mugabo gushika uyu munsi nikiratorerwa inyishu oya ni inyishu twaramaze kurengana mugani cyo tukibazwa ega mahiti yamye
kandi iyi miyaga ugasanga ufate impamvu entertainment yari yaryamye wibuke yuko hatanguye intambara zo muri Kongo sivyo intambara zo muri Kongo zirajya hiti intambara zo muri Kongo zivuyemo tuba twinjiye mu myiyamamaza hari hiti umbwiye ko umwaka utangura ubu se watangiye gusohoka indirimbo birabe neza kuva fin 2024 cyo twinjira muri 2025 mu ntango zari intambara gusa M23 yafasha byagenze uko bitera tuzanga tuvuga ibyo baba ubu no basubiye kandi gusohora indirimbo mugazo ni mugacako kandi bya ibibazo nyine umengo dutanguye bushasha bisaba rero uko duhindure strategy abarimvyi bacu bemere ko bahinduka bemere guhinduka nuko ndabwira ko n'umunyoni niwe twari ko turayaga abona ko kagerageza wabwira ati bamere kujana nibihe ko bigenda kose nuko nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiziduhanura zabidutera intege biraheza bikatwubaka ndakubwira ko yari mugano wa Kent mugano w'Imana mugano w'Abantu